Ikaze kuri wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru abagenda agezweho mu sesengurwa bigenda bivugwa mu Rwanda mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba muri Afrika ndetse no ku isi muri rusange by'umwihariko ni iby'agaciro cyane kuri wakoze subscribe ugenda igitekerezo cyangwa se inyunganizo ngo muri komanteri ndetse nawe utarakora subscribe nakubwira ni kora subscribe uzajye uwambira mu kumenya makuru abagenda agezweho 5 kuri 5 unayagiramo uruhare uduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi abo ngo muri komanteri by'umwihariko muri aka kanya ndaje ngo tuganire ku makuru abagenda agezweho aho bwa mbere na mbere ndikubwira aho amatora bigeze mu gihugu cya Uganda ni mu gihe kandi biza kubwira ko undi musirikare w'u Burundi mu giciwe muri Central Africa ni mu gihe mu Rwanda imibare yatumbagiye cyane mu bijyanye na kwandura igakoko ka coronavirus ndetse batanu yabishe ku munsi w'ejo turaza kugaruka hanini ku buryo iki cyorezo gihagaze mu Rwanda mu gihugu cya Uganda ibarura ry'amajwi yavuye mu matora yo kuwa 14 Mutarama 2021 arakomeje aho by'umwihariko Museveni akomeje guhabwa amahirwe yo kuba yatsindira manda ya gatandatu by'umwihariko ndetse akomeje kwanikira abandi bose bahanganye by'umwihariko ndetse uwo bahanganye cyane Robert Kyagulanyi yamaje kumushyiramo intera by'umwihariko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri mu gihugu cya Uganda uri aho biri kubera yaje gutangaza byinshi kuri iyi nkuru kankureke wumve byinshi. Komisiyo y'amatora imaze gutangaza ko ubu Perezida Museveni akiri imbere n'amajwi 61.9% akaba agikurikiwe na Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi n'amajwi 39.9%. Kandi iyi komisiyo y'amatora ikabivuze ko iri buze gutangaza indi mibare y'agateganyo saa 3 za mu gitondo, ariko ikigaragara nanone nuko nubwo Bobi Wine amajwi atarimo guhinduka cyane mu ishaka rye rikiri rito cyane hamaze kubonekamo abashinga amategeko benshi kandi batsinda abashinga amategeko mu ishaka riri ku butegetsi bamwe bari bamaze igihe kirekire cyane ari abashinga amategeko. Abuvugana bahe n'abasanzwe ari ba ministri ba President Museveni abenshi kuri bo aba hafi 20 basanzwe ari aba ministri kandi bakomeye cyane bamwe bari bamaze hafi imyaka 20 aba ministri barimo na Vice President Edward Sekandi wabaye umushinga amateka kuva muri 1995 n'ubu akaba yarakiri umushinga amateka kandi ari na Vice President harimo ndetse na Minisitiri ushinzwe iby'itangazamakuru n'ikoranabuhanga, Minisitiri ushinzwe iby'ubucuruzi n'abandi ba ministeri bakomeye cyane bagiye batsindwa n'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane irya Bobi Wine NUP hamwe n'irya FDC. Uvuze amajwi ya President Museveni n'uwo bahanganye cyane Bobi Wine, abandi bakandida baza kwiha umwanya. Abandi bakandida nakwibutsa ko hari abakandida 11 bari barimo kwiyamamariza uyu mwanya, ubwo ukuyemo Bobi Wine na Perezida Museveni haba hasigaye abakandida 9. abo bose barimo gusangira hagati ya 0.6, 0.7, 0.8 uretse wa FDC uri ku bice 3.6%. abandi bose nta uteranyije amajwi bafite ubu ntabwo barageza n'10%. Hari icyo President Yoweri Museveni yaratangaza kugeza ubu cyangwa se Bobi Wine ubwe? Na n'ubu Perezida Museveni ntacyo aravuga gitandukanye n'icyo yavuze akimara gutora ku munsi wa gatatu, ubwo yavuze ko ibizaba mu matora n'ibizaba bibaye mu muco azabyemera, nta kindi kirenzaho yavuga. Uretse Bobi Wine watangaje ko abwira abanyamakuru yuko urugo rwe rwagoswe akimara gutangaza ko we atemeranya n'ibirimo gutangazwa na komisiyo ishinzwe amatora, avuga ko irimo gutangazwa bitandukanye cyane n'ibyabaye kandi ko byabayemo uburiganya bwinshi, ndetse anavuga ko afite ibimenyetso simusiga bya video byose yakuye hirya no hino mu gihugu byaho uburiganya bwabereye. Yavuze ko azatangira kubisohora ariko internet isubijweho, kandi akimara kubitangaza nyine igisirikare n'igipolisi bahise bagota urugo rwe, kandi igisirikare cyabyemeje kivuga ko ariko kuhagota ari nta kindi bagendereye kibangamiye Bobi Wine, ahubwo ari ukumucungira umutekano we kubera ko ari umuntu ukomeye. Ibyo byarejo kuwa gatanu komisiyo y'amatora itangaza amajwi y'agateganyo
uvuze kandi ko mu kanya saa 3 komisiyo yongera igatangaza andi majwi bitewe n'uko ibarura rigenda rihinduka. Hanyuma se urebye uko uturere twa Uganda duteye, ari perezida Yoweri Museveni, ari kandida Bobi Wine, aho biganje cyane mu majwi, watubwira ni hehe muri make? Nakwemeza ko Bobi Wine arimo kugenda atsinda cyane cyane mu migi nka Kampala, Jinja, Mbarara, Entebbe, Wakiso n'ahandi. Aho ni cyane cyane hagati mu gihugu mu bwami bwa Buganda, ariko perezida Museveni arimo gutsindira hejuru cyane mu kure n'umujyi wa Kampala, mu byaro nka za Gisoro, Kabare hafi n'umupaka w'u Rwanda, Ntungamo, Mbarara, Kasese no mu majyaruguru y'igihugu, intara za kure cyane hose ni perezida Museveni urimo kuhatsindira. Kandi ikindi nakwibutsa nuko mu byo batangaje byose bingana n'amajwi 4.2% ku majwi yose y'abantu bamaze gutora, kandi hiyandikishije abantu 1,18,000,000 zigomba gutora. Abamaze kubarwa rero kuri 18 ni 7,200,000 bingana n'uduce 40.2%. Bivuze ko haracyari amajwi menshi yo kubarura arenze hafi 48% Ignatius. Ikibazo cy'umutekano cyane mbere y'amatora yabaye ejo ku wa 4 ni ikibazo cyari cyahangayikishije abantu benshi cyane. Ubu mu ijoro ryakeye Kampala, ndavuga ejo ku wa 5 ku manywa na nijoro, naho tuvuge naho bashije kugira umutekano waruteye ute? Na n'ubu nta kintu cyari cyagaragara gishobora kuba cyateje umutekano muke, kuko abasirikare n'abapolisi bari banyanyagiye cyane cyane mu mujyi wa Kampala n'uduce tuherereye, dore ko ariho Bobi Wine n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite abashigikiye benshi cyane. Aho bwiriye rero igisirikare cyari kizenguruka, bari mu modoka zabo n'abapolisi, bari mu mihanda bagenda. Ariko kandi n'ikindi nuko ubu nyine turi mu bihe bya COVID-19, akaba ari umukwabu gutangira guhera saa 3 z'ijoro, bituma bivuga ko abantu baba bakinze baryamye. Ubu twavuga ko umutekano kimeze neza, ariko kandi kubera ko bakekaga ngo Bobi Wine aramutse yanze birimo kuva mu matora hashobora kwaduka izindi mvura, abantu bakigaragambye ko byabaye mu kwa 11. Niyo mpamvu ubona abasirikare benshi bagerageza kuba hafi cyane naho Bobi Wine afite abantu benshi, kugira ngo haramutse hagize ikibaba babe babihagarika. Ni mu gihe tuvuye mu gihugu cya Uganda, ho mu gihugu cy'u Burundi umusirikare w'u Burundi wari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA yishwe kuri uyu wa 5 aguye mu gitero cy'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Centrafrica yisize hamwe. Umuvugizi wa MINUSCA Vladimir Montero yavuze ko uriya musirikare yiciwe mu gace ka Grimari ho mu ntara ya Oka. Kariya gace ingabo z'u Burundi n'iza Bangladesh zari zoherejwemo gucunga umutekano birangira ziguye mu bico bibiri by'inyeshyamba. Umusirikare w'u Burundi yiciye mu gice cya kabiri, mu gihe abandi basirikare babiri b'abanya-Bangladesh bakomeretse bikabije. Intumwa yihariye y'umuryango mukuru wa Loni muri Repubulika ya Centrafrica akaba n'umuyobozi wa MINUSCA Mankelo Ndiaye yunamiye uriya musirikare anihanganisha umuryango we, bagenzi be ndetse n'igihugu cye, yanifurije gukira vuba ingabo za Bangladesh zakomeretse. Ni mu gihe Ndiaye kandi yamaganye buriya bwicanyi bukomeje gukorwa n'imitwe yitwaje intwaro yishyize hamwe ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo mu bya politike, bwaguyemo abasirikare 5 kuva mu kubuza kuwa 25. Ndiaye yashimangiye ko MINUSCA itazigera itezuka ku ntego zayo kugeza igihe abaterankunga n'ibyitso bya biriya bikorwa byose bifatwa nk'ibyaha by'intambara bazashyikirizwa ubutabera. Umusirikare wishwe ni uwa 4 w'u Burundi wiciwe muri Repubulika ya Centrafrica nyuma y'abagenzi be 3 baguye mu gitero cyo kuwa 25 Ukuboza. Ni mu gihe yitabye Imana nyuma y'iminsi 2 gusa umusirikare w'u Rwanda nawe yiciwe muri kiriya gihugu cya Centrafrica mu bitero izi nyeshyamba zishyize hamwe zishyigikiwe n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu François Bozize zikomeje kugaba muri iki gihugu. Ni mu gihe by'umwihariko tuvuye mu bijyanye n'u Burundi n'umusirikare wabo witabye Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko abantu 5 bishwe na COVID-19 mu gihe abayanduye ari 257. Umubare munini w'abarwayi bashya babonetse mu munsi umwe kuva iki cyorezo cyaboneka mu Rwanda. Minisante mu itangazo ryo kuri wa 15 Mutarama 2021 yihanganishije imiryango y'abagabo 5 uw'imyaka 98, 85, 74 na 33
ndetse n'uw'imyaka 54 bo mu mujyi wa Kigali bitabye Imana. Abantu batanu bishwe na COVID-19 batuma umubare wabo imaze guhitana ku butaka bw'u Rwanda uzamuka aho waje kuba wagera ku bantu 138. Ni mu gihe kuri uyu munsi kandi abantu 157 basanzwe mu COVID-19 iterwa n'agakoko ka coronavirus mu bipimo 5538 byafashwe bituma umubare wamaze kwandura uba 10573 mu gihe abayikize kuri iyi nshuro noneho nyuma y'uko hari amaze iminsi nta utangazwa ko yakize bagera kuri 54. Amaze gusezererwa mu bitaro bangana n'ibihumbi 728 ni mu gihe abagera kuri 3407 nibo bari gukurikiranwa mu ngo zabo mu gihe abandi bari kwitabwaho kwa muganga. Abarwayi bashya biganje mu mujyi wa Kigali ndetse aha gace kari mu turi kubonekamo abantu benshi bafite coronavirus muri iyi minsi. Abarwayi bashya bagaragaye muri Kigali habonetse abantu 159, Gicumbi haboneka 16, Gisagara haboneka 14, Rwamagana haboneka 13, Huye haboneka 13, Karongi haboneka 10, Muhanga haboneka 7, Kirehe haboneka 7, Nyagatare haboneka 4, Musanze haboneka 3, Gatsibo 2, Ngoma 2, Rubavu 2, Ruhango haboneka 1, Rusizi haboneka 1, Nyamagabe haboneka 1, Burera haboneka 1 na Ngororero haboneka 1. Nkuko nabikubwiye ni ku nshuro ya mbere mu Rwanda hagaragaye abarwayi benshi ba coronavirus mu munsi umwe. Umubare waherukaga kuboneka ari umubare uri hejuru wabonetse kwa 25 Kanama 2020 ubwo abantu 231 basangagamo ubwandu bw'iki cyorezo cya coronavirus cyugarije isi. Ni mu gihe ubwo coronavirus yagaragaraga bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu kuza na 19 kuri ubu ngubu abagera kuri miliyoni 94,052 636 bamaze kuyandura ku isi yose. Ni mu gihe abagera kuri miliyoni 2,12,632 yabahitanye mu gihe kandi abagera ku 37,196,627 bamaze kuyikira. Ibimenyetso by'iyi ndwara birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye, yandura binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Mu gukomeza kandi kwirinda ikwirakwira rya coronavirus, abaturarwanda barasabwa kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune no kwambara agapfukamunwa igihe cyose bavuye mu rugo cyangwa bagiye guhura n'abantu benshi. Ngayo nguko iby'amakuru yagendaga avugwa, aho by'umwihariko nyuma yo kumva ibi byose wagira igitekerezo duha. By'umwihariko nkuru yaho Museveni akomeje kwanikira abo bahanganye mu matora ya Uganda ndetse ashobora kuyitabona manda ye ya gatandatu. Ni mu gihe kana aje kubwira ko undi musirikare w'u Burundi yaje kuba yapfira muri Central Africa. Ni mu gihe kana aje no kubwira uko icyorezo cya coronavirus gihagaze mu Rwanda, aho kuwa 15 Mutarama ibyatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima byagaragazaga ko imibare y'abandura yatumbagiye. Igitekerezo dongo muri commentaire ndetse by'umwihariko nawe kibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe nakubwira ni kora subscribe uzajya ubambere mu kumenya amakuru abagenda agezweho 5 kuri 5 unayagiramo uruhare uduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi aho ngaho muri commentaire. By'umwihariko kamushimira wo mayi mwanya kubona kugeza ngiye gusoreza ahangaha. Ni iby'agaciro cyane kuyatubana namwe umunsi ku munsi. Mukomeze mugubwe neza aho muri hose, muhaye muronke mu byo mukora byose. Amahoro y'Imana abane namwe.